Ngulawula bafethu hope ngigrand lapho ngazami bafethu namhlanje ke yabo nangubhobhi lapha namkhumbula masibeyakhula yabo so right yabo hlala ngaphansi kadeleli zomuzwa yakhonkotha nokhonkotha shokho ukuthi ayo right yabo ayimshiye ke lapha yabona ke ngithi ngihambe vele ngibela kule BM lami phela bona ke bafethu hayi bese ngisendleleni ngilapha ngidlula ngithatha amacala lapha yabo sothenga ibhizinisi lapha wona ke lapha sesihamba ke fast yabo namhlanje ama-video ethu azoba short yabo so namhlanje sojika lapha khona le business ethengisa ukudla sothenga yona yabo and ngicabanga silahlekile ke lapha yabona ke manje zobona ngizojika lana bese silahlekile yabo seshaya u-10 lapha ke bafethu nakhohle ke kusubscribe like share and comment yabo ayibike lapha sengiyofika ke lapha yabo ibe sengena nalibona ke la video yebo angifika lapha ngithola vele labo umili bakhona bona lapha abamili vele labo phathi bakhona ngizothenga ku yabo ayifike ngibonise ukuthi awu Mr Banibani lapha ngamazi igama lakhe bo ibe sengithenga ke le business ngisuka lapho ibe nyoma lapha nabo basho ke sesisayina amaphepha ngithi sharp anginankinga yebe vele ngihamba bona ke siyareveza ngale BM lami vela yabo ngibe ngincane le BM lahamba leli hayi kancane lahamba uba lapha sipotoke nokupotoka ngithi simfaka lapho ngomakhenik kupatraw vele ngithi kade yamgcina ithi patraw right that's a sharp ngizafika singijikela ngithele ke petrol nyana ayabona ke lapha yangihlanga ngale phukisa leli ngahlangana nalo ngithatha ikhoma ezintsha ngalabo ayambo business lapha ngikangala ibe sisindlela ke lapha bo sobheka le ndlu le eyafethu ngikuthenga le ndlu le kodwa mangibheka ngiyithengeke bo ufuna imali yangempela phela lapha ke bese ngibhekisa kureveza bo siyeshayisa nokuchayisa bo yabo futhi ke man enjoyile sengizobona ngani comment la ku YouTube bo naku TikTok ngifollow nenze konke yabo buwale ngosipotukile ibeke lapha sengisondela ngichecka ngeprice mangithi vele iyo vele price yamaphela vele uzoyibona